ndabizi si njye njyenyine n'abandi muri mwe mukurikiranira hafi ibya politiki, ndabizi ko mujya mwicara mukibaza ngo ubundi ibiganiro by'i Washington bigeze he, bya biganiro biri guhuza u Rwanda ndetse na Congo. Ntimuri kwibaza ngo bigeze he? Ibi tugiye kubigaruka turebe ngo bigeze hehe. Ni mu gihe kandi Joseph Kabila nyuma y'uko byavuzwe y'uko uyu mugabo yageze i Goma, yagize gutya noneho asura ikigo cya Rumangabo, icyo bita Rumangabo Training Camp cyangwa se ikigo M23 itorezamo abasirikare cyangwa ikigo gikorerwamo imyitozo ya gisirikare. Urugendo rwe rwari rumeze rute? Ni ibiki byavugiweyo, habereyeho ibiki? Nibyo tugiye kugarukaho. Nguhaye ikaze wowe wakoze subscribe, nawe utarayikora nguhaye ikaze. Abakora like, share, bagakora comment, abakora n'ibindi bitandukanye bigamije guteza imbere uyu muyoboro, ndabashimiye cyane rwose, ndetse mbasabiye n'umugisha n'amahoro bituruka kuri Nyagasani Uwiteka Imana isumba byose, God Almighty. Twagiye turi muri politiki na diplomasi. Yego, reka duhere hano. Duhere kuri Joseph Kabila ku rugendo rwe, aho yasuye ikigo cy'amahugurwa cya gisirikare cya Rumangabo. Ngo nyuma yo kugera rero mu mujyi wa Goma, Joseph Kabila uhuza ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yasuye ikigo cyigisha ingengabitekerezo ya M23 AFC ahitwa i Rumangabo muri teritwari ya Rucuru mu majyaruguru y'uyu mujyi. N'abantu mwe nibavuga ingengabitekerezo ntimukumve ingengabitekerezo ya jenoside. Ingengabitekerezo ni uburyo ubwo ari bwo bwose bwihindura myumvire. Niyo mpamvu rero iki kigo cya Rumangabo cyigishirizwamo ingengabitekerezo y'ihindura myumvire yo kugira ngo abantu, abasirikare cyangwa se abandi bose biyumvishemo M23. Ndetse kandi ahangaha hanabera n'amahugurwa y'amakadere, ibyo murabizi, hanabera n'amahugurwa ya gisirikare ngayo nguko. Nk'uko rero amakuru agera ku rubuga seti.cd abisobanura, ngo akomeza avuga ko binyuze mu ruzinduko rwe mu kigo cya Rumangabo, Joseph Kabila yifuzaga kumenya uko abenegihugu biyemeje kujya mu mpinduramatwara bafashwe mu mahugurwa y'ingengabitekerezo ya politiki ndetse na gisirikare bya AFC M23. Ngo nk'umusirikare watojwe rero, murabizi ko ari umusirikare, Joseph Kabila afite ubushobozi bwose bukenewe bwo kuzana izindi mbaraga nshya muri uyu mutwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ngo nta nubwo rero ategetswe kwinjira mu mutwe wa M23 cyangwa se kuzanamo ubunararibonye bwe no gusohora igihugu mu bibazo birimo ubu. Ibi bikaba byavuzwe n'umufatanyabikorwa hafi uwahoze ari umuyobozi mukuru w'igihugu. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi byavuzwe n'umufatanyabikorwa hafi wa Kabila. Hakaba hateganyijwe kandi inama y'ingenzi n'ishami rya gisirikare rya M23 mu rwego rwo gusuzuma uko ibintu byifashe ndetse no kuganira ku mikoranire ishoboka. Ni ukuvuga ngo hari inama rukokoma iteganyijwe hagati ya AFC M23 na Kabila n'abazanye nayo cyangwa se na delegasiyo ya Kabila, kugira ngo barebere hamwe niba kuko M23 na AFC na Kabila hari imikoranire mizima bashobora kugirana igamije n'ubundi kurwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi, dore ko aba bombi bafite intego zitandukanye. Bivuga ngo intego za Kabila zitandukanye za AFC M23. M23 tuzi ibyo barwanira n'ibyo bavuze, keretse niba umurongo barwanira barawuhinduye, ariko ubundi ibyo barwanira byo turabizi. Hanyuma uko byagenda kose Kabila we umurongo afite uko byagenda kose n'uwo kwisubiza ubutegetsi. Ibyo ngibyo rero ndakeka bitandukanye n'umurongo wa M23, keretse niba hari umurongo, indi mirongo aho bigeze ubu bombi bashobora gusetinga bavuga ngo noneho twebwe reka tugendere muri uyu mujyo kumwe. Gusa mbibutse yuko Kabila ashinjwa kuba bimwe mu bibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo
harimo n'ikibazo cya M23 kuba nabo shobora kuba ari intandaro y'iki kibazo. Niyo mpamvu kuba Kabila yajya gukorana na FCM M23 ntago ari urukundo mw'abantu mwe, si urukundo, izi ni inyungu za politiki, izi ni inyungu za politiki, ntimugire ngo ni urukundo. Yego, kuko isaha n'isaha nawe bashobora gukorana akabahinduka, cyangwa ne M23 ikamuhinduka. Nta mwanzi nta n'umukunzi uraho muri politiki, ibyo ngibyo byo abantu tubwira mumaze kubimenyera. Ngayo nguko rero ni mu gihe kandi nanone reka turebere hamwe aho ibi biganiro hagati ya Kongo n'u Rwanda, ibiganiro by'i Washington, twabonye amahame basinyiye principles, ariko se nanone bigeze. Ni inkuru turi gukesha ikinyamakuru cyitwa Financial Times Times FT cyatangaje ko abayobozi bo muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo ngo baba bafite icyizere ko bashobora kugirana amasezerano na Washington mu kwezi gutaha, kugira ngo rero ngo bashake ishoramari rya Amerika mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro hamwe n'inkunga yo guhagarika inyeshyamba za FCM M23 Kinshasa ihora ishinja u Rwanda gutera inkunga. Mu cyumweru gishize rero ibi biro ntaramakuru by'Abongereza Reuters bikaba byaratangaje ko ngo mu mabuye arimo nka tungsteni, arimo tantalum n'amabuye arimo te, Kongo ngo yakomeje gushinja u Rwanda kuyatwara mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Amakuru akaba avuga ko ngo ashobora koherezwa mu Rwanda mu buryo noneho bwemewe n'amategeko, kugira ngo aya mabuye ahubwo azajya atunganyirizwa mu Rwanda hakurikizwa amasezerano y'amahoro yumvikanyweho hagati ya Kongo. Amasezerano y'amahoro ariko akaba yarahagarikiwe na Amerika. Yego, iki kinyamakuru Financial Times kandi kikaba gitangaza ko gifite amakuru yizewe yuko amasezerano y'ishoramari hagati ya Washington, Kigali na Kinshasa ngo ashobora gusinywa mu mpera za Kamena uyu mwaka, nk'uko abantu babiri ba hafi cyane y'aya masezerano babibwiye iki kinyamakuru cya Financial Times. Gusa ngo haracyarimo utuntu tundi bagishyiraho umurongo, ari nabyo Masadi Bulos yavuze ngo ibitarumvikamweho hagati ya Kongo n'u Rwanda kuri za principles. Ibi ngibi abambasaderi bombi nanyurwa ambasaderi bombi ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga bombi aribo ambasaderi Olivier Nduhungirehe ndetse na Kayikwamba wa Guinea bazabanza bahurire Washington, babanze ibyo batumvikanyeho babisubiremo neza. Hanyuma rero minisitiri wa Kongo ushinzwe mine akaba yitwa Kizito Pakabomba akaba yaratangaje ikinyamakuru cya Financial Times ko amasezerano na Amerika azongera ubufatanye mu ngeri zose binyuze mu ishoramari na Amerika, aho yagize ati kandi bizatuma gukomeza kwegamira ku Bushinwa bigabanuka mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ngo tayari iki ngiki ukahita wumva ko abanyamerika bari guhirika Abashinwa, cyane ko n'ubundi bari kumwe bari kurwana intambara mu by'ubukungu. Kinshasa kandi ngo ikabishyize imbaraga muri ayo masezerano na Amerika kuko ariwo icyizere cyo guhirika no guhagarika intambara. Bamwe batabona umuzi wayo w'amateka maremare ashingiye ku banyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'imiyoborere mibi, ahubwo ikibazo bakagishingira ku butunzi kamere bwa Kongo aho kugishingira kuri abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ni mu gihe kandi nanone Washington ikomeje kotsa igitutu isaba ko ngo amasezerano y'amahoro hagati y'impande zombi azashyirwaho umukono muri iyi mpeshyi, aherekejwe n'ishoramari mu butunzi kamere rizana miliyari z'amadolari muri aka karere, nk'uko Masadi Bulos umujyanama mukuru wa perezida wa Amerika Donald Trump muri Afurika yabitangaje mu ntangiriro z'uku kwezi. Ni mu gihe kandi nanone impande zombi zirebwa n'aya masezerano ziyemeje gukora ibishoboka byose kugira ngo haboneke ibisubizo by'amahoro ku bibazo bitera amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo no kurushaho gukorera mu mucyo mu rwego rw'umutungo kamere. Nako kandi ku cyumweru umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika akaba yarabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko kubaha ubusugire bwa buri gihugu ngo ari byo shingiro rikubiye muri aya masezerano. Ngira ngo muranabyibuka twabasomeye za principles y'amahame ngenderwaho azakurikizwa, ikintu cyitwa ubusugire bwa buri gihugu. U Rwanda kurinda kuvogera ubusugire bwa Kongo na Kongo kwirinda kuvogera ubusugire bw'u Rwanda. Iyi ngiyi ngo ariyo shingiro
yo kubahana ndetse no kuzatuma ibi biganiro bizagenda neza. Hanyuma rero noneho ngo abashoramari b'Abanyamerika bakashora imari n'imishinga izinjiza miliyari z'amadolari muri aka karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, by'umwihariko hagati ya Kongo n'u Rwanda. Ngayo nguko cyane ko Amerika ishobora kuzazana za nganda, noneho n'abo bashoramari izo nganda zikaba ziri mu Rwanda, ya mabuye y'agaciro noneho akajyinjira mu Rwanda ku buryo bwemewe n'amategeko, ku buryo na Kongo izi, kugira ngo noneho habeho ikintu cyitwa kuyatunganya ariko mu buryo bwemewe n'amategeko. Ariko nanone dore ikibazo abantu bose bibaza, ibi ngibi ko biri kuba n'imirwano muri Kongo ikomeje, ese ubundi ibi biganiro hagati ya Kongo n'u Rwanda hari icyo byaba bisobanuye ku ntambara iri kuba mu burasirazuba bwa Kongo? Kuko n'ubundi ibiganiro birakomeje, ariko n'undi ntambara iracyari kuba hagati ya M23 na FARDC. Ese ntabwo twakagombye kuba twiteze yuko mu gihe ibi biganiro biri kuba hakagombye harimo kuba icyitwa ceasefire cyangwa se guhagarika imirwano? Ariko ibi ntabwo biri gukorwa. Niyo mpamvu burya ibya politiki ni ibya politiki, iby'intambara ni iby'intambara. Hari ibyo tugomba kujya dusesengura, ibindi tukabirenga tukarenza ingohe, ahubwo tukazategereza ikizavamo mu bihe biri imbere. Ngayo nguko nagira ngo ngumvishe ibyatangajwe n'ikinyamakuru Financial Times ndetse n'ibyatangajwe na Reuters n'ibyo Masad Mborotsi aherutse gutangaza, kugira ngo twese tumenyere hamwe, nguhe n'amakuru yaho nyine aya masezerano y'i Washington ageze. Ayo namwe mu makuru nari nkuzaniye, nkubwira n'ibya Kabila mu rugendo yagiriye hano muri Rumangabo. Ibi byose rero ngira ngo twabigarutseho, ntabwo tubitindaho, ahubwo ngira ngo nagushimira cyane wowe twabanye muri iyi minota mikeya mba mbonye, ariko nkavuga ngo iyi minota mikeya mba ngomba kugira ikintu mbadondoshamo nk'abakunzi banjye, kugira ngo dukomeze kubana neza 5 5 kwa 5 5 kuri 5. Ndabakunda cyane rero, inkuru zirimo ziramira izindi, inkuru ni nyinshi cyane. Mu kanya noneho turaza kugaruka hehe mu gihugu cy'u Burundi ibiri kuvugwayo, ndetse tuze no kugaruka mu tuntu n'utundi. Bafite utuntu n'utundi, ariko harimo inkuru zibabaje, ibi byose turaza kubigarukaho. Reka mbashimire cyane, ndabakunda.